Kah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hodronya urungnya lang di Melaya ni tulung si nyon tulung sudah si anak lu. Dua anak inal haya boh je kebah dua boh balung jadi ayah haji hana moho. Ijak na peton ka na hana moho di put bulan. Iku bah berokon anak nyo sayang mak nyo kaya ajuk lima aji kedung dua boh anak heboh nang kaya ajuk kedung dua boh jadi mak aji kaya kawin lain. Puatra kelong bi di dong kanuk nyan berokon na ci kirim peng daya haji iyo manteng iyo galom haji iyo manteng nai dah. Iyo manteng na telepon na sudah si tulung sudah si urung raw anak long nyo Nanji Mawardi Gampong Long Perla rumah long di Simpang Palang jika ada kapuk beli langkah kada haji kaput bulan hana kabar ni krek ni tulung dah dia nyelengan ada pulang bi di dong kanunyo bebeo ya ke baba dong pi pade dong pi sakit doh saben tulung dah dia hana pulang bi kan banyaknyo nang naik ke baba dong baru aboh tabah bak mak nyempat tabah kan tabah tu nang kubah bak mak wa jabah dadat tu dia ulen ji hana tok begah api tulung lah dong si rekan ron lani melayan tulung si ane balong pikir kan nyo susu lah nale ne. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.